abantu ekyokulya mukayirenga kana kanyigi akara breakfast juice nebindi lunch nebindi najja kuba nawo natujya ekisani na muno mukayire kano akako Roland twakumanyisa ngo ine kwimuko kakora kandi kukasobora kuba no bayisaho obunosera ensimbi no kurwanisa obunako nawe najja kuba naija twaba tumtegereze okwetebekaniso kubasa kutusyaho omuntu ogwe katwent kugambira ba budget boutique abantu bajweka bacara nibajweka bishiki emfumu nezera abanjete emfumu konkengamba nezera ngo mukazi mbe no tajwire so wabona basa kushanga kujabira nko kuri nkumureta bajya ngwe nakashida kikazici ngene basa kuza omba budget boutique babase kujweka je aho murembo rwambarra ahagize bicho bakweta GBK house yindi kugamba area Mbaguta Street opposite na Central Market kandi bine ebijwaro aha mihende ringanire kandi amazimagarungu birya hamurembe ubwo guturuho kuri umukazi bakajya ngo riya natambura no murembe basa no kubarondera ahasumu yabe inaza kwereza kandi ukabasa kubaterera ukatunga echo rukwenda umukire karunji no tumushanje 82 anani 3 Teresa Mwejo jakwana watungaje ninga ija kwa GBK house kwa aha Mbaguta Street na uno ija kwa notunga chone cyo rukwenda wanda na wholesale nacho it is okay bakuguza aha wholesale konka mwana wanje niwe wanozire ebindi bikobiri kateriera hati mbahaba kujweka twinisonga kandi yobanyana bayitu our bright suits no bakwambateka mu ebyo kujwara bine byo murembe nibasange bo murubuga mbarara akanda achombe ko ekemanyiruwe nka Equity Building shop number L2 room 5 ahara brand sanga akande nibongera kumanyisa ngwibuka no betago bereza bwabo no so kubatera 0 msanju 5 am 0 msanju 5 m 08 rundi 0 msanju msanju 0 msanju 08 ikumanemu kienda na mukaga bright suits nukubo abo murembe kandi abakuteka mu bijwaro biyamane yo kabo junanizibwa mu society azuma twikiruzane muno zire barakata bale kusiba yeah true babare mnonga abatwegisiro tegerize Gideon Senyomo kubasa kutusyaho mutahi witarya hamurmo ijo tukaba celebrating Labor Day kibanza cyo kwa katano so turiyo mu Labor Month yes katwakira Gideon katwakira Gideon ahashongezi turebe indeba yabire prepared Sheshe nebiro mukaga nebiro bitano twirebiro mukaga no matya naga nebiro mukaga nyuni indwira mukaruka yasi wanu musasere ko nebiro bitano yuguswa katano umwaka 2025 akashoshoche no murimo gwanje izo ari anyica kare nakaruru na mlonga libura LC1 ko ngata takajire mukaru akazi bari anyica kare ko murembo rambara buchimwe cya kwase nasagira gufaya konka murundo ko mukashosho ko murimo gwanje twatayisa to ndijo ogu no munyeto mbaza kumweto munyeto mbaza kumweto mukazi konka ari mu mugwa hotel bamuta Rose Sabit yaheze myaka yeye ena omurmogo ntunda kumanya katandikata na mnongi we umuzire naro munyeto naro mukazi naro mushari yo kuno basakorota okangwazo murmogo na mnonga amundo kutware mu mugwa hotel gwenda ki kapitoneha oshimo kuboshomere natushomere kanya ki Rose Sabit anje tuganira amazina yege nyine uzawa imyaka mu rubuga butanceriyare ebitukwe Rose Olai bachi West tugambira amazina we utwere mu kamera uganira na muntu gwawe amazina ganje Finye Rose Sabit Alkuzarwa Rutoma Izuwera Kashari Mbarara district hoteli ndemwe bintu byinshi kandi umurimo gwanje ningwe nyumiriza mu nonga akamfunira nimbasa kwerebera abantu abinyo murimo nibabara mu magezi kokanyoni HT kandi basa kundebera bundise burebere kamere yanjye tugamba umurimo go myake no kwakutana ko nunga gwo muri wachigo sa kwenda kutandika shimu kutandika kubankiyo umurimo go cyo ino kubanza no kuminzi yinji challenges ni nyinji akuba kutandika ko kwakutanguhi icyo ino kubanza kumanya no kufuna wese kagulo marize umazimo kamarira
abokuba bakastomers bonka bakuletera wagutini Okay. tubanguye Okay. nobasa kutomera customer olebe kyomu takukibala mu magezi Umyaka enejo okatandikota ate waikakai. nkatandika mpola emitwalo ogula flask emwe ogula esihani 3 ogula mwene otandikira sihani okopo ekitooke kimwe nofuna bakasitoma 3 nibyanga nobaana ebatano hati tukozire hati ntukolano omumabaga mwiza mutahagire tuye tuzomumotoka z'empaka waba oyina emikolo nk'egyo nonyetani ekyo watungiremu omuntu yaza kutandika omulimo ogwo amanye ebizibu ki ebizibu amabanja kasitoma noisoba oyina otusente twawe tuke alya agenda nakumara wiika takize kakatono kaki ate kyeza kweyonjera enyamube nogigura nka gumwe n'2,000 bagitabu gumwe n'ekicwe nkiba kiri ekizibu ky'amaanyi konka nomanya nokwata mpola omushoboorra n'okufuna kale okukwatanisa na bakasitoma baawe kyamaanyi tuineho sabiti akashoshejemo omulimo gwanje program isimuka akashosho kyatandika babulwa mande paka olwakana twatandika n'erizooba n'ekiro kya mande ebiro 5 Rose ari omuntu ali nakureba amyaka yaho watandikire natiya oli ukari mu myaka cyane nuko muzira akutina abana batazo mu bintu nkebe umuzo kutekateka mu tibya tibiri museve mazima biri musente abo kuba nkata kandi bikuyamba munonga kabushano wali bizo kutekateka okukora tokuza kweshanga mu grupu mbi tokuza kushanga ngu warwara wabure sente zirakutwara kitanda tokuza kushanga nyoko na wali nashaba umonyo mazima cyo kikirimo umushomo mu Uganda yitu bano basa kureno basa kuba kwereberera kiwe ko muntu kibakiri cyamani umuntu yakureba TV na emere yo kibasota emere no guzota no sera umuntu ma price yanje no muntu wa hansi na tubasikana basa apaka togo nishatu 12 unaho no otari otero nakutaje enkoko nishinji kenda price nomo pripa kampura na kuneche nyanja lechazinga chakanano mazima pripa saka pripa chenyanja nishinji kanana mara no muntu wa organic muno otukuja kwindira wagamba kukora heruki okura okwe nokorota ekibazo okatanka n'emitono 30 wajya hoteli imwe okora twazate nozo mu catering ekyo no kikorota wanoza heru wo umuntu nakwikira atakano kikorota akabeyi nikirigirira omukolo gwina abantu bangahi nonda breakfast na lunch nonda lunch yonka nonda buffet nikirigirira iwe nk'omuntu abantu bawaboyine okuba nonda mbakolo nobasa kujya oti nyenda buffet nyenda y'enkoko nyendaho enyama y'ente ekitooki ky'omuceere akahunga ekitakuri benene takushana nobasa kujya oti ntekiri kikomando ate kikomando kikashana na lunch tuineho sabiti enzara ya Buzwera, that is Mara district turi aho muri Murambara muri Mugweye no kuteka hotel Kampala restaurant niko wajeta aho muri Murambara muri muga kurizima imyaka 4 Rose twija kwindira ugambuka ukambera bantu mwe abazire mureke gumana mu mesabane imirimo yabo nyoko muzire wanje hotel akata kugikunda akaja hoteli tumwana wanje yaza gukora mu hotel ati hotel nezaba marayi twekiri hotel niyo cyasingire yo gukora sente mu musoho oyina bakozi ni bingi katandika tukutekera mu ibaraza asitwina kiyungu twina department yo patina kujya mu kiteka au catering kimwe cyona kikine hati kandi twe nshubira umisho mwa mutagire gukora byinshi tukakora na branches nero sabiti omuntu wa hotel imyaka 4 ayikine kiroto noreba ryari ngo konkana kiroto natekateka gukora branch na nebindi nkebyo cyane na lake abakire twabetonda tugumize mutuganira konka abakire kangaro mu studio lake na charity bagumize mu program ya Simka aba TV was nasiganse nyumo Gideon aho mu Rembo Rwambara babare mnonga
Gideon gayo kitire abantu baronzire watusiyeho imirimo y'abantu watureka challenges umuntu atwiratinde kutandika ikintu yari ubuchallenge buri buce nicyo mwangwihira nawo kujya tukantandike abatandikire ine humble manner kandi bakaba bahango nabomba tu inspiringa nitatigira okay tukumanyisa nanye n'emitwara 3:15 nana nimbasa kugira cyo natandika kandi ikintu banjitwereza emirimo abo kwa nyina matsiko minji ngo impanga reji tiye kuteke tiye kuzineke esoma so noza kushanga nguna nabari nabo mbatungira haka sento muringo ngo gumwe so ni wagire cyo watana ko kajiro wahereza karmoro yare naguma nakusinza nakushabire migisha nabwanyuma nyencha kare yihanga riyo naneba nunji so we are happy okujanga twina abantu nkabe impanga ninja wagire bayaneshobora jeje Rose cooks good food ayinemere nunji I have tasted nkanye akandi emereye n'inungi mazima we baruhereza bayito ine nsonge yagambaho bishi kawagamba uti nkajagaruka mutugeze impanga rero kanosha nimba ninje bugana she normally brings lunch here she can even deliver yes okay, kandi manya anti obundi na banyana bayito abandi weza ni Rose ne bamanya abo akamereke akarungi akakuba na chumba ine nsonge yagamba mu business egi ngwamabanja azamani tonto bigendera we are bad friends by the way. Ngol na gena na aliyayo lunch once. Nguna mara wiki atakagarukire kandi agena na nibanja sente takwisiga. Hata nagira ngo obo wire bwono buyamara tagarukire akasenta kuyagenzire nako kariyo nenche ekitsire kinecho. Kibi mune nkora nkegi. Smothering muno bweno bwisi. Kurora ngwenzonga nezo okulya zenyini nazo zirumu ebintu birukwambisana biti. Akuba hotel ti yakubaire nke bar, gambe bar all naija. Aine banywande batano ne bayikara. Bamuhe. Bamuhe. Hamamalira emitwaro 20-23. Ngutuine hezi. Bamara bayimuka bakora. Na nokwe naho biri. Bagenda. So ensonge egyo naito nkaba customer tusemeri kwantu etera amazima to goku bundi ne banyana babiri basatu okayikara okaliya mukalya mukasemerero akandi at the end of the day okasanga hakabiro akemetwaro ebiri ya satu muine 10 yezu mukamara mukarubata mukagenda kandi anyuma yo kugenda ukongera kamara wiki utakabaire kwa nogaruka mwanya n'ubumu nikiba nkimanyisa mbwiro ubu kumara utakagarukire n'ubu ine handi nambero rukuba n'uri mbwiro ubu agumana batanu sembu azoko amara wiki bura hamwanyagire ekole gitere rungi nakati bad people muno businesses ez'abantu abo kurango nabo nibeyiya rundi batayire mu ensimbi nabanihero kugera amagoba gabe tibyo kweyi yachonka customer business ndabona kwa billionaire nimba na mubira habo kugira ngo nkatamu sente zanje nimba ninzuru ndanguzirgemo enusha ine kwanero ndenushu ntahiyayo hatwa kugira abo bazine birako yegenderiwe bazine bakazihankaye hatwa gumana otora hono otora utskumanyisa ngo yagwa then noja kuzanka hi next time okugira ngo utungo buherezano bwo bumwe mureke tureke ko abantu babi umuntu kumugwisombero bice umuntu ngo business ti yamara mwaka uza kushangushanga mbajangu ni top wa managers and when actually you are the very people bakwija mukaturira rero mbwenu ngani wenchakare nimba nizire nchakara gashara nakashohora tortera nesi mwaka jukwata amerwizo bo shangu muti yamara ho mwaka gumwe yaho hato kizagaruka kurabaho buza hatisharite akazanka hirahanga wanje so mureke gumana mugwisa business zabatahi banyu it is a bad thing kandi ruhanga kororo muri ngo mugire mutugezi edakika nkwe zaba 30 ezana ngumushayiti yo kubanza kandi yogire cyo watandikaho abo kuba emgisha yawe nteri orukuba ine no warupongerwa nayo ruino mulimo hona namberoli nsobora kwija twako mwanya gwawe tukamanya kiki cyo rukukora buhereza cyo burwa no hereza abantu akandi buyamba butekicwe kanamberoli akandi kiongere kuba nikiyamba abo kuba bayine mirimo bake kandi abatayine mirimo nubo bayinge nusango liyo ko buno itaga bakoza basora kwamba kuyamba nusango liyo ko bunda liyo muntu rukwetaga kora business yoriyo no ukora na ubundi na capital gine bayito bwaru kurora ahatibi wese na numuhereza amagezi naho natandikiraho akandi iwe ruino muri muhona mberoli nsoboro kuhikira umwanya gwawo mu program simuka tukabazaho nayiwe ukatuhereza amagezi
kandi ukongera kuba no yamba na muno oguru kweta gukora umurimo nkogu oguriyo nokora rundi umurimo gundi guona baitu kakuba as long as guba guli mulimo gusobora kwangureta amagoba no kurora ubundi tuwarwandi sobunaku omukayire nkakana twaza kumura abanyana bitoga kanza kwa twine papura z'amakuru zashiraha tujya kwa tukurabira bice nagwanye mbotaragaze kutunga kope yawe aha wa agent wa Vision Group umuduka eje kuri hihi umusupermarkets na nabakuzitondera ahankuto for now katwumure tugaruke ne papura takarga Of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama, I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Ebyinzo mu mpapura z'amakuru nibikushibwaho King Caesar University ishema shomero eyo murembe hari King Caesar University nichomesa kosi ezo mutindo Green Top School pre-primary and primary twine oboraro burungi abana nibariyaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi Lyantonde School of Nursing and Midwifery nibetabeje mwena abaheriza senior ya kana hamwe na senior ya mukaga kwija kwehandikisa ahabwa amashomo ga certificate hamwe na diploma ombonansi obuzarisa hamwe na lab technology. Wow, mwebare mnonga aba Lyantonde School of Nursing and Midwifery okubasa gumana musiti abantu empapura z'amakuru burkasheshe okubasa okurebeka mutubasigare nyuma y'amahurire ngo kumpuramba bitebya nishomero rungi rukushango muri Lyantonde aha hihi mnonga na nitwe ka transport karinganire wanozayo kandi umwana wanda no mureba handi hace na handi hace na wayenda ni wenoza yo no shomera yo kanonga ruko koremera mo yawe at the same time so Lyantonde School of Nursing and Midwifery oyeje obunasi oyeje obuzarsa ekintu kiragamba ngo je nemere meta ruho abo kwendwaranize yongera mukasheshe no mwabazi yonzitekwa kurwara kandi ntwantwetenga okunasingwa kana no buzarsa abo kwa nabana butuzire nabo mbenda kuzara the generation continues abwecho basa okushomesa umwana wawe obushaho obwekikecho obunasi hamwe na obuzarsa aba King Caesar University. We thank you very, very much. Okubasa kumana mutekateka aharuzaro yitu okubasa kuja mugihereze obutendeke oburungi na nokta hitendekere ry'ekikechi okushomesa amashomo aga sciences hamwe na ga arts ahabwanye nchakare y'abana bitu okuba nonje munonga muri yabo murembe mwe bari munonga kandi nubureta courses is recurrent as rukutaringa na nemermo erho obutosha ngasho bwirobu kandi okwenda kubatungaje nyenda ngoze aharga barodaho ahakashoza kuba kweta bunga no twine King Caesar University babare mnonga iwe uriyo no tureba jikoporere namba aha screen yawe abo kwane banera baho you can call like right now our intake ya July August kandi okwetwe nho twatora abana bitu batunje ubutendeke obushyikire
ya Green Top School niri somero na mbiri yo mzero semere kwa no twara mwana ijukati abana bali mu ruhumuro omuzaire wako ino kosa akayire kanu akabana bali mu ruhumuro sobole kutwara mwana wao ha Green Top School bali nanziga maya no bari kusangibwa abaikire bayino kwerezo bumulembe bayino kusomesa masomo agali outside class mbere abana bari kusoma ebindi bitali mu class mbere hari obulimi mbere hari byemzano kuzina na buli kimu kandi bayine obulisa bayine onkoko isomero nebindi Green Top School ni isomero umuzere na mbere wako ino twara omwana basomesa batendekero kero kumara kandi nebahereza umwana wawe ebyenyegese byosomeye kwano yenda rundi ebiri top quality kandi ukogenzera hari nanziga kandi ha Green Top School enamba nzizo screen yawo ziho usobole kwano batero umanye bikebero kwano bikeraho kandi basobole kwamba kwatira mu mwana abe wo bujunani zibonye pre-primary and primary yes imitendero yona bagine pre-primary and primary akaniye Green Top School bongero kwamba kumanyisa ngo learn today and lead tomorrow na muno mwana wao bakubasomira Green Top School nanzigamaya akorana confidence ejo business nacho basa no mtaha mbwaro ya nabo basa no mtonka hiyo na bwena na reading everywhere no kwesimba na rabaho haro abantu tokumara bisinsi no musiro no byesire byo kuzana haro abantu basomero ubundi bayinendengezo bakero bayito no bakumwemereza nkaho mu rukurato ubundi rwekeka bananka yugireke wabazana yo tuheke gambo ngwa aho gutumanya kugwenzo ni mahano museja mukuru ali matahige na ibera nataka kueria nataka taine point yone yasokuba nahereza abantu things are not easy bana mbatwaro mashomera kashongochere confidence yo chakare hurire yacu nebane yambo mwana kwemera ke bazaho no bwarabo bundi atungiro bwebembezi rundi ne level yone yakereho asobole kuba naye bazaho ekirukumara kandi agumera confidence igiye kuba nemuyamba umuntu shonanya ndare omuntu yegombe mpangare nunji konko kutugambira ko serambero serambero atandikira habora utati norora azanye bintu numutira kubisigaye nkatura cyari topic ya leta ati tubulinka kurora nibite kutekwa kuba kwabana nka balazeri nkakurora ngwaje utalitolia na manyango ngana kurora na chaka satu nabunka kurora na hata nayongera na kurora pointi ya bora bora wambaine suwa Nchizera bashisha kweko kawaye kwimuka kazire cyakwe gambiro rushanga omuntu musomere kigambo akwetegereza amanye ngwe munaka amanyizike nukwenzo wamwebe hali we waliwo bwarayenda ikirizo bwayenda akore ati nabagumze ngucate nakunde FCSK umwana natekwa kwija kujira mushija ninga kajira mukasi wota mtanitse mwishomero rurunje ryakurya yari confident akemera muri isho rya mutayo kaja tkonka mwishiwe nigo musigazuwe amanda tukatandika gamba inguze tkonkaga na some crash somewhere so omwana mutwara mwishomero erya Green Top pre-primary and primary abase kutunga okweshahora orupapuro rwitorwa the new vision bajanti no permit renewal for those who do not pay. New express traffic fines scheme to start. Ebyo nebikwatena za permit so tinkwenda ngumze kwebuza ngbyagenda bita orupapuro nduru za mwoshome oyetegereze abinama motoka abakwenda kugatunga abakwenda kumanya information eji please grab yourself a copy for the new vision today this morning nojakwa noreba how it all goes then bareta last moments za Rajiv Ruparelia orjira magara genseji anyuma kutunga accident emotoke kasiye kahwaho bakoreka okubitandikire na ahahenderire nabyo ninda babireta mu mutferirwa munonga nkabanyihanga kwagwa bari umuvugi w'emotoka zempaka kandi utwentwe simisanki hanga kind of course mutabano wo mugiga Ruparelia and really twaruzinga chango abo kubaka senta kakurgo mu family na nogo mutiremu kan katamburo mwihangani twe tufunaho tugira amagara mwenu
aho twaferwa na n'imirimo yabe nakora na no kwabe natukorera kurungi omu sports birwaha basta kureba his last moments. Ugandan scientist Scoops Award arwaha noja kwa no mureba basayansa tubina anu bakora you people abana mongera kubata mutwani bashome sciences kandi abase kwika hande ngo nkezi. Here he is, one of the scientists we have in the country. He scooped himself an award, and this is also our success as a country. 2026 polls, Hambajanti NRM, to elect LOC1 flag bearers, Museveni rallies members. Garuna kancha kareba nywani banje akaba LOC1. Tena kubantu kanga by the way misha ho turebe. Chairperson LOC1 wawe ekintabire na kitwazata. Ninga hakozere kurungi kandi ninga hakozere kubi. Nibihe byo bakora uko bintu butakwetegereze byo kuba then to abantu banyenya muntu kubaronda tumanye ngo gunabasa kuchikora ningo gutakubasa kuchikora. Shongezo ni inkuru munonga kuzicenga. Kandi bano abarumu abaliyombaga kutererwa akaruru. Babe bamasira mu akayire karayihire. Yino ijukade ntukoma ba RC. Kaire kabayire karayihire. Nabwe ko mbwiro na advantage game atungire musemeriye kwa mu deliveringire. At least habe hindeze ya ground. You know right? There's been a period ebireningwa kugira ngo umuntu wawe necho korra jabantu ine kwa wachikoze. Then bakoceyondera kuchitunga bari kupongera karu. Konka mwe nukorogira ukabachankarana stampo katerisha taha chipapura chumwe chona chikuguze nshonga ni yemwe aha abantu barota gushana hatabire bakwanantre yo cyana cyo tuzo season ndijo no basa kunjiro tunani mutunga muciyo tukano mutwaro gonka kashkamenta karebera no jamu nunda kugenda biryomwe byona bishange. National Matters Choral Festival entries closing soon. Abo kwantwenda okuba ntutunga Choral Festival habo antabo kwamba ishongora okurabira umuza group na nabwecho we are closing soon. Shomor papror wo in a group wase kuhandikisa bucirikare utahumpa kezi. Over 53,000 commence national exams under new TVET law ejini national technical vocational and education training examinations berwaha emitware 5 babijumarire byona nyena ngo bishango mu paproru orwa the new vision. Then bajang foreigners with EPS tickets will not leave the country inside new express penalty scheme. Berwaha wano manyangore that category basa kumanye biru kukwataho. Katanga trial defense queries forensic experts competence. Berwaha umshango gwe gwaba hakire kayogaho konka we are following up slowly nabwecho shoma yorebe how fight has gone abo kuba hatu no rwa Katanga next time no rwa mutahi wawe nabwecho inekwa no manya procedures to follow okubasa kugira ngo imishango yeje tubase okugihendera je. Pass O level competence based curriculum mathematics indaba direta hwaha nayo neshonga nkura hamwana wawe okubasa kugira ngo agumena yejeza abase kuhendera bire omusinguzi abo kwa mazima garungu ebintu by'umwana kugwa abamwe tubiherera ahabwe nshonga yo kugira ngo papura orwa the new vision or papura rwa bukede nabafayo ahabwa abana bitu okubasa okuba nebegeza ombintu ebe. Healing minds with royal purpose nindeba nabagereka najinda aryahana nabandi bakazi bamana mnongo mwihanga abon ibyo mbyo tukubantwenda nyenda ngo yorebe okuba kuchikora. Then it's not over bamweta bossa ahabwa Uganda Cup semi-finals tuje kwantu bireba hwaha nabyo omuproperator wa the new vision. Then aicha muheru bajangu Rajiv was kind mukama muhumuze omubusinje omwoyo we amwachire musasire bya kwasa kwa bya mushobireho nkito kutukushabo kusasirwa abo kubaga namagara agobuntu tumwendeza okumuraje. And people here are saying that he was kind amnonga be nakoragana nabo ompwatirine na sports. Over
2,000 jobs, yeah, and some tender opportunities azirumwomu omurupapura rwitu orwa the new vision nkabe ntakwenda ngo gume noreberaho chonka kureka obase okutunga orupapuro oru orebe wanu wasa kutunga karimo somewhere kana no kubasa kutaka sente kawe omutendering somewhere ubundo kaguma noyihamu akandi. Increase the UDC funding to create thousands of jobs. Navyo ni ndaberwaha interviews zigendo misho papranorwa the new vision enkumi birizonka kandi bamunywani wanje na nori mu Uganda. Bukedde akandi amazina nayo kuboneka akatale agiye tungire iyo murungi hona mbere uri siringi ziri rukumi zonka akandi ebintu bisobole kubana bigenda kurungu. Bukedde ekuletire headline ga mutabani wa Sudir motoka eyamuse enywa amafuta ganyonyi ebintu bibaire bugumanga iniyo tejegera ngunezo zino motoka ezaitu za loko eza bulikiro. Bukedde motoka eyamuse enywa amafuta ganyonyi ebizuse ku kabenje byona biri Bukedde nojja kusoma oyitegereze. Byona bakuletira okulonda papa omudumu ogunafulumya omukka guwedde. Jukaro omwiko kubangu turukibwa manyoguru kwera manyoguru guta mu process egiyone yokurora papa omuhyaka nasobora kuba nakomwa ngo mudumo gurangu turukyo mwika nugugumu gumazire kuba negutekebwa ngo kwiragura ncanje manyisangu byarema bintu yaro kweka bukagumangana so kwiragura no shat kurungi so family ya BMK yediza ekizimbe kyebuziga soma yetegereze urutaro runyakule hamari ya omugenzi BMK akande BMK okay. Yes. So nojja kusoma yetegereze ebya family bya kankaha property ya professor Katerega bakuruwanera byona nojja kusoma yetegereze. Page yakana bakuletye mutabani wa Sudir ebizuse kukabenje bakuletire buli kimu report yone yeri full erumu bakuletire motoka muhiro mbomezi wense manyiro nka Nissan GTR Sport nkokweru kusana kandi nguyo terinka zino ezaitu za bulikiro nizo zire ziri kunywa amafuta genyonyi bulyomu akandi ambalizeho abo birungi byabere nakora katikiro Charles Peter Maiga aroha abana babera heri bursaries nambere hali Fresh Kid hamna Felista bona baliyaho omugaiga nawaliyaho bona baliyomba mbazaho mugenzi Rajiv abatuze bezirobwe basanyukidde dwaliro birum Bukedde soma oyetegeza minister nabakuba awadde ebiragiro ku ttaka lya yika lukaga mwana enakaseke songe zitaka akanazo baliyo bazibaza obukadde 10 zisondeddwa mu kijjulo kya Nabagereka okujanjaba obulwadde bw'emitwe millions 10 nizo zisoroziibwe soma oyetegereze. Twinire Bride and Groom Expo 16th edition 2025 egarukire kandi wetegereza buli kimwe kirukiraho byona biri mu Bukedde nyenja kare hati pass POE erumu mathematics erumu English integrated science muzaire kopye gino sobora jiguru omwana especially mukaire kanu abantu bali mu ruhumuro omwana ayitegereze kandi ayongereho mukumanya enkumbi terimba jingo centers kola mu nkoko nembizi somo itegereze nkoko semeri kwa nuia nokora sente Bukedde ya kirokino. Mu byemizano on the sports Rajiv azikwancha ebiro mukaga bakuletire kandi jukabayire naenda mune byemizano abera kiro kwetaba motokeze mpaka nko muvugi kandi nicho korora muri sera harubaju orwe byemizano Arsenal ne Man U ziri kusala lwachi zifira ku bikopo bya Bulaya ijuka Arsenal akandi kuno bakakitware kya Premier League bagi kitwara Liverpool mie so Man U nayo nerwana nko kwebintu mu Premier bugumanga ine erabe kuli erwane erabe mu Europa nuko esobole kuba nayo neza na Champions League byona nojja kubisanga Bukedde ya hati enyange nka
gunu gwebika kandi ujya kusoma witegereze owakitara tanakiriza byona no kusoma byitegezo mbukedde kandi kiro kinu getungiri siringi 10 zonka bukedde niko ya saneti kandi ebintu bisobole kwa nebitambura kurungi sports zenzuferwa abantu batari bamwe na bamwe ibyo mizane ibyo umuntu tuba twambwine twamanyire ngo gwa Tristina hakufiringa cyo yahura ngo umuntu yafa bamwe bagwira gati y'ibishayi abandi bafera za accident nebindi so rero Rajiv nsako mesinga mnonga ahabo kwa bena tukora cyangwa mu mpakezo kandi mangu na mujuruzi munywano wanje yaferwa abo kuba ombinte byari kukiza yo kwenjoyinga hansi y'iguru ne motoka zempaka so bambe his no more noza kubotakira motoka ye eryo mu mpaka abo kwamagara je no kwe gagenzere gatyo mbere indana nyuma abaziyo aho mu rembo rwambara aha Green Park abaye batireho empaka zo mupira bari kwijwa nabo banywana babaferira mu accident kibazo hamwe na Ashlo really abantu bashira hakurura kugira ngo baresirana n'ubwana bwabo abo banyakufa bakaba ariyo baza kuzana mpira kuri abategerize bariyo bandika social media tujja twe bataka bashire accident yabaho so batiraho cap yo kugira ngo abase okurebera ubwana bw'abantu abo but people were crying kubaresira kana kakwasire chikopo karakatabana kanyakufa I mean kaharakanya kufa people cried. I was like sports ceremony gmaneferwa abantu batari bamwe na bamwe but all in all byona ntubikwa ruhanga beitu mwaba mwina abantu omu chimukwana mukora nka hato kutwinaha in case of anything twerundane tureberera abantu aba abakwa basigaho abo kuba nubo bakwa binemwe amatsiko mwene anyway bahumuro mbusinje tubaba kufa bonka konka this time round ayenda kugamba bakwatirina na ebye mizano kama bahumuze je banywani bitaba ryo mwihanga erya kata nindeba mwatandika kundeta hefujo ngo muriyo n'umutureba abana abantu bacera batureba akantora na Clinton omurkata nakureba Elia omurkata thank you very much Eva mnywani wito omurkata thank you very much Fajil kata Godwin omurkata okay omurkata Simple Mark Media omurkata actually organizarwana na Kasimunywani wito tukora nawe ya na waryo mwihangeryo mwebare mnonga munywani wanje Sheriyo niwe nakureba natira kwandika ngutwakera kureba tokwera no kutugamba Sheriyo nakureba bare kutureba kandi bari no kutora ba interanta za Uganda omurkata okubasa korayo you know bantu mukabe exposinga kandi na munywani wanje Momo ni wowe bare okuba ori aha program je asisimka tuza kumura winabo kumanya abana kima bayingi mbatorora naje ngene nje ukumanya yoko bayingi hataka naka group kon kasimuka kakitandika bayingi mobala kwa mutorora kandi ito ntubagonza muno na muno abari mu bicweke bikwa bisana biti hara nomuka bayitu muri yo mutaho buriyo kura mwamanya kiki ekero kwa nikifumuka exactly twaza kumura nsa kwantugaruka tuine umurama gwito kote nabachi ya persons LC1 tigwa ndoze hare akaruka nyengi akaruru mpuriye ku mgungu hey huri munywani wanje msinsino ari yahifa hakatete akaruru nakugamba so tujya kwatubazaho utarugumka umuro turore twetekanize tuta inamuna eje myaka yiba mazire hine cyakozwe hine xiskire transiete government mazira akayireta ine sente zo kutegeka karuru wako so muhetekanize mute myaka ge mazire mu abana kabaraba ya entebe so bingi mune tukujya kwantu baza utaturugumka umuro na muno tujya kwongera tuyikirize nayo riyo notorora utere simu ugireke wabaza na muno munekero kwata karuru akabacha persons abentebe kwanza akarukuterwe kiro ekyanyenke guma ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushibwaho King Caesar University ishema shomero eyo murembe hari King Caesar University nichomesa kosi ezo mutindo Green Top School pre-primary and primary twine oboraro burungi abana nabariyaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi Lyantonde School of Nursing and Midwifery nibetabeje mwena abahereza senior ya kana hamwe na senior ya mukaga kwija kwehandikisa habwa amashomo ga certificate hamwe na diploma ombonansi
obuzarisa hamwe na Lab Technology. Orwo kubanza icyo kubanza ayine kureba ngo yakendeza aha ntubasa kubyeta ebishaje byakuba naryo ebishaje bintu byakuba naryo kurugero bagahampuni ko ngabe bishaje nyadi omanyisa cyo manyisabiya ekinde kirimo kishaje kitushira ku bantu rya ninga bihe bitukuriye buri bishaje atu wakureba je ninjira abantu abinji ntuteka ntusika okusiko okusiko nukongera ebishaju ombere ushanga umuntu enyama wagiya buca eyine kishaju ekishaju cyo wakitumu umusafuriya ugarako yongera mbuto kandi ushanga enyama yonka yiwiha buca yo nebasa kwesika utagize rota utatire muna obujurizi ebyembabazi enkora birungi tugambira omuntu owakolera ekintu ekyo taryebwa magara gawe gona izinda nikamazima aine abanyankorera bagira ngo entasimwa haburo waje mwini ntwara umugisho kusima madamu asimwe Aneti yebare kuba muzire ninyushwe nukushoma ishomero ebintu bikaba bitangwe nango mwe feasible kongo kankwata hamukono wankunda nabo mwana wambera muzije mwene rahanga kumpere mishi ninkusima ntine bwarchiro nkera hamutuma yebare naha hindi oine omukono omuryeche mukama akumpera mishi hareche shongoro ombiburu ekinkwasa kikugira ngo Yesu akanjije imbabazi ekyati Paul mwene akakeshongoro nanisha bakagendere kimwe aho tuwewa bushezo babasi hawo kwichiriza konka imwaba mwini echika nimura utemuzachi amazina ni Nyesimba Jike and of course nyori izoba nija kusima munywanu wanje untaragambo mwizina but ninyenda kumusima kugira ngo ebero kibanza byo kubanza 2024 nkagenda narwara nabakubi ntine zirwaro ntine cyo kurya yandaberaho yamfaho yashashira all my hospital bills yamfunire cyo kurya yandebera kandi nabaje kazagaruka mu rumonyi namani ninja abantu batakumanye cyabireho konko muntogo kwa horhona mukama akunkumere kandi akeshongoro ninyenda bakumpere my God is bigger okurugo wa best Emily. My God is bigger than any of my troubles. My God is bigger, He is bigger. My God is higher than any of my mountains. yejunise namba yitu ya WhatsApp noti mushanje mukaga 2 98 82 nkaga 2 otebeze eki yakukolire derensiyone manye kuno muntu w'umutano rero tumusime hamwe program tumusime aha TV West nehinda orwa kabiri konke chamana katungurwa wakabyire no kurengwa kahembazi yebirisa kugira ngo katakitwa embere kubero akubembera aho ombazi no guteka mu bwanyuma yo kugira ngo omushana waregwa bamwinji aho mbazo gufuteka mu kugira ngo butakayoma ombazo go nukwata mizo mu itaka gusikamiza kubagara haregaza higuru kandi akatungu kafuna ekirisa kandi nabwo enjura kwekanya no mangu arhorho ubwire bworo nabwo arho mbazo go gufuteka mu kugira ngo obutungu butakasya higuru amababa gakasya kandi amababa gakasya higuru nakatungu hasi tukakora tukakwera.
kwebare mnonga igocernetwe ahabwa program eji eyasisimka nchiri cyo butundi charity nchine lake kasangaki okutambura niyo mpaka shaishatu kan program eji mu byinji owaiza kutwegitaho nibageta sisimka ntubantendera ahasha ishatu bitkanda kana keire akutwija kubasa kuganira aha muramwa gwitu ogwakasheshe kerizoba Star Brian Master webare mnonga okubano turebera yoko omuri nyihanga kandi webarena no guma mbwenu turiyo tureba NRM ermunegenderera okora obururu bwayo bwaba flag bearers aharengo orwa LOC1 mbwenu akarurako nakanyencha kari hazantwenda kureba ahabikwata aha LOC1 zizitu emyaka yayaba miringwa ijo tukabongeramo twagira ngo hati esente twine zo kutebekanisa karuruka LOC1 mbwenu mbenu mukora ntuza kubashanga yoko when this time round no shantu basakurara twakatera jeje nyine bit hata kutumunza kuterizo bari yanyencha kare nabo abarukwenda kuba ba flag bearers ahabwa NRM omukaruru aka LOC1 bishobwe kanosha nabo twire nawe kanosha batwire bari aba NRM ubwo sakaye kabekare yihire so hari umuntu kutunga advantage kandi kusikira situation rundi mbere kubero akwecho kubaza government kaburwa sente zo kutegeka akaruru kweto rurihanga kyaba advantage kugama ngo bagumemu bayijana extendinga kwikyaka yire kandi basinjiza government kandi hati yatugo umuntu yaja tuboti ryaho beno kitunga yecho kutunga yo nabatakoraje so ege kaba chance rundi advantage kurwa ayinyo mwasobora ko nimuhebo mugisa okurana mugumo mu ntebezo kwikyakayira ko nuko kam antura hati government yamaze ko neterekereza kandi kurora kimu ngo akaruruka nukasobora kwanikaterwa mureme gama ngo nebalemesa abandi ubundi kwevwa mugisa uko nibesimba rundi baketabamo kandi nuko kayire akande aho naho turuzire Chapason owekitebekira kuteza karuru akande aka NRM Dr. Tanga Odoi akarwaina muno yaterere nsinganto rundi the youth ngo this time nsinganto nainywe bintu byobwebembeze mu biyetabemu take this opportunity yes omugisa kuno mugutware mwetabe omukaruru kanu kenyini akokwata flag habukuba akande kaire kanyu nsinganto rundi the youth ekyo kwanza muri bayingi ikyakabiri musomere numwetegereza nikimanyisa kwetaba mukaruru kanu kikuru muno okurora ngumwaba bebembezi abanyenge kyakabiri bataho buryo na mbere byarebera kungana 72 villages batekayo barazas rundi nkurato zo kurana muhanura nkuko muratware bicuye kabyanyu maiso na muno akaruru kanu aka LC1 na abakwasire bendera obaraba abariyo nibagenda kwanu bakomego so akairika iki kiro kintu baresa busa kiro nike kyanyengi iwe oyetekanizota inyo bamazira akayiro mu ntebe giniye munambera akayira ko kubona ka government berebuzirwe sente zo kutegeka akaruru chairperson za ntebe kubanza mwetegekere kiro kunganaki rundi najya kwijya bahiyaka nubasobole kuba babayeho akandi obusobozi ahamno bwembezi n'entebeze zimuri yo mwikaliremo nikimanyisa iwo bora kwatebendera nujja kuba nojokere kitebe cha NRM na muno mukabona na mbere nebitebe bindi bijya kwebwa mugisa kurora byeyija byabegaitaho okurora mwatwara mu maiso bwebembeze n'ububumu akandi ubukunyweza structures akwa nenjo burukwa no gyombe ko ine kutandikira musingi nikiwa nikimaiza NRM barata mu amani yakatwara percentage nkoto na muno kuruga rulengo rwa LC1 nikibahereza amani no muno kutegeko bururu bundi n'entebe zindi ziranze yongeraho kakuba baba ina structures zinyagumire okurugera kimu aharulengo orwekyaro iwe yetegekerota arundi iyo mutezi wa karuru yetegekerota okurora ensongezo wazitwara mu maiso mnyano wite bisinsiro na wakarumu agambire ngwe ngwe bintu bigumire wewe baitwari ha ground na unasaba karuru okurora yatungo bwembezi aha katete ono hali rwembi akaruraka
rw'emirinzi akaruraka nko kwa nogamba ha youth katwirwemo twakwita nkabazeyi abo kwa baza mu bakaba bakiriye basigaze so hate myaka yagenda abo kuba karurutwe takatire kugira ngo tunge ya person LC1s abatwire mu batwire nibagarukamu ndimo ninda akozeza habwenshi tube twina bijana bakura abatwire mu tube tubagarraho kana no kujanga tube tumarakire takatire atoshonga umuti yasavinga ibisanja biri kurenga 2 then ahendere myaka iri yahandati sama turebere no kwandika batacandika hata bakwata batabana babo babantu bo bagumamba bakorere mirimo you know konka abantu we yaguma ryo mu kitebe nkaci ya person LC1 mbwen nyenchakare NRM yanetera akaruraka nabajangu nikibankiza kubakwerana no kubahwera kugira ngo mbako bandi bahamya nabagumya registers zabo ezkoreka ngo ba member abaryo mu kibina ecyo cha NRM abakuja kubambatera karuru in that structure kind of manner nibaba batandika ja LC1 bamanya ngo charite no wa NRM yija twashanga ryo mu register nabwo ecyo yatera karuruka LC1 ekiri kumanyisa ngo nakarakura teho akaba members ba parliament akabwa president akobwa mbama members babo bariyo nibingana bati twahirwa bakatera karuru ntuyija kuhendera tuzireki ubururo butuhangwira ninga tabahangwira bashanga mangar mace cyaherezo kongera mu twani abo kuba akakarunu kaza kuboreka twine bangahi kandi how are they ready to participate omukaruraka akaro mutija LC1 nchanchi mayisa ngunaka nija kwisha so nuko bariyo nibetebekana sabatyo bo inkechi bina echa NRM kandi akarura hatobwe katandika ukuye kujangu nako mugongo nangwana nijo nkakareba ho kariya ko mugongo haza kakakora so na hati nteka tangu nikija kukora so byona nuko byemerire bityo ahabwa LC1 mwen tusomjisha youth okuzomu karuraka nshisomjisha nyensi atwarga aharengo rwa NRM na nebindi because strategically because aha ground kuriya nabyo bine okubasa kutekinga LC1 ka position abo kuba ncona ningamba abinji abo tukumanya nabagire heavy nabitakabire that serious so abinji noza kushanga barya ba NRM so this time round noza kushangana nabandi nabisha batunga opportunity yo kugira abata ahantebezi twarga harengo orwa NRM rukigura tukaza omukiro open mbwen ntwenda ngo gambe nitwe ahanshongezi turebe akaruru muketeka tekire muta no mukareba muta no mwenda kubinga ki ebire bishobere nibiha you know then nabwanyuma tubase kutambura nimwe ahanshongezi ezkwatirina na karuraka aka LC1 ahabwa NRM izoba erya nyenchakare enkolegi ekuja kukozesebwa mu kutera karuru akonyoni ngigonza kora nungi muntu bukubuta delivering orora yenyumo usanga no mukyara taro wari umusengero wayisimbere sanga no mukyara nyuma tari akaina batabane bakyaro bengi akasangana nabojo bone nyuma busayo hatinari bona bahera ahibaka kwimira batakumanya bona bagire mwana kandi abakutura ni babakujua ndiye yakaruru mbanya Hola kurabura kabarasha haya muheru naro alaini yao te umuntu nurabona batakujya kuri mwana nurabona baga baka kulla hakire yabataburo bagaruka kuri namanya mu kureba yo nozera phobia joto waye twendeka utajatingwa ndakutsireba tingwa ndakuchurra utayo tinke chijere ototo tingo bundo kadro washira ohurawa karungi kale open kandi nikaleta abantu nibe expressing feelings zabo anko kubarukuba nibamanya rundi nibehura tikarun kweserekera bus tibiru mungu bundi yol mu ikarahamu mu ghetto rundi nkangu ne munyu wako kunywa kanyu ngo bundi ara kwemere nyuma ubakwana akora mu busobozi na kwemere nyuma bato wako batarukubukuroramu amazima genyi ntakwemere nyonyo nyenda ni suggestinga electoral commission na kabe mpina konuko kabe tubore na sheri nanka yona kaunte yonera turamaraho ati tukomera nanka parish zaitu but hali exan jananga hali batehe jananga nabo tuje tubole ke nabo
habo kuba kandi karuva uvuye wowe nazubwo nakabwiye suggestion yange ko umuntu nawe atari umukwiba umenye mutubuzaburize muno bagenda bakakoko batuwebwa nakasimba batajyakwata ubuhereza service delivery ebeta kiyaroho urya bakaguza nyonka abanyizere ko bahereza amayizi nyomukankoma ngo mulimo gwange gukuranisa sura abana banyu school fees nenye mutweserekere muno mutubuzaburize abakurasi mu rwanda ko ruhanga nani nsaba ikitonguri cya Karude Electoral Commission hate kiturakora guno murundi buriyo tukomera hameruka yaitu akwa abakurasi baitu ntubantu bamanye nanka tumutihari nakasanga kitumuteke hano tubebere nyuma ikintu kigenda mu maiso haboko babiri bya box ye bintu mukana mutuzabuza mwe bajyawe tija kurenga ushango twira member wa parliament ko kuba notaho tumunje abantu bakutembeke bijere ugwagambira kana che school fees ugwagambira kwa rwa zo mwana mwirwa ro kuyamara yo gwire birukwe barukubi ugwa kugambira nyina zaro kwa kwa rwire ugwa kugambira kina kiriya hato kwa top cento baho nangona moyiha ho bananka babiri bashashurira fees hate shayo futera karuro shike ntwatine yoba agent reporting station ntwatine ho agent haza abantu abo ntwantu bamanya kwa nabakaro hate shayo futera karuru ushango wotire no shashurira abana be school fees kutwika hanshongeze kwatena no bwebembeze akoreka ngo thank you for a good story nzende side you will get disappointed nyokwe nakabingayo ntujya umanyire abantu bayine nsonge zitalizem nazimo abantu tugumanga ine nyesho ngabo titkoresa buriyo barotwe pass guy kandi habwaki manza kongera violence why isn't it applying nakunda tukayiheyo hatuba basentebe aberusi wano bo hubo nangaba LC wanu isho kutwakorise umugongo kandi manyangu ntaza kuzamwe bizubu binji nkano shate barakanyire kubera abebiriyo nimwisha kutera semyitse tuganira na mutworeka karuru ko mugongo aka karabe kaduwindiremo wa hamadan gudu konka mazima garungu aka nkakari yakaruru kamazima nkugambira ngutokche basa ningo inembara nanye nitaka mbwe wagira byakaruru tinkuza kufutaho akakoraze hono za kuongera kunyiga ninga nkoreka nguburiya obumanya nguno kwa no mukazi wanje nkabimanya so tinkuza kukombya mbwe nakulla tukikore umanyene nkyoleka openness maranga yeye nkyoleka openness bayitwala ka boxi olna kusanga hali nabazana yiwe ekintu ni okirumu nanyo bundi aha nanye tukumanya so weno genda kimugumire kweka hide abazagira ati arorayo ebyaro emitwaro mushanju ne12 kuja kwambye taba omukaruraka akanyencha kare aka NRM akokuronda bachia persons flag bearers bachia person LC1 abarije kuba mugana kweto kutunka abarije kuba bahaya na obunda bebine bindi kuba kubasa kubantu bareta yo okubasa kugira ngo babase okutunga position zezi nkati ya persons LC1 mbwene mnyani wanje arya karo nyenda kuterera umuranga nyencha kare utakabasa kucero jire omukuraba namu akubantu wenda tibe ahagati ya shaha ina na shaha nazireba somewhere ahagati ya shaha ina nje kwa nizikongera bana shaha where shaha ina na shaha munana sana basa kucera karogendo hinga yo kace ningo kora haburumo bwawo buke then hatoze hari yahimwine kwa numuterera karuraka oyemerejo mugongo gwo muntu owor kumangwa ino buringaniza owor kumanya ngo nashobora owor kumanya ko kumwenda no mutunga ohurire owor kumanya ngo kwa kuba nahandika bipapura nahandikaho na no mutuma gwa moshi echaru kwandika nakimanya owor kumanya ngutakutera stamp emirundi ebiri aha kintu kimwe kandi barukutereza abantu babiri you know then obase okutebekanisa echaro otherwise twatatandikira huntu batwashene ekindi omukaruru kano akaturiyo turekerize kuba ntutera nako tweyongero kuba netwetwara twengero kuba netwetwara ekyo kubanza obwebembezi tubugondeze twahinguraniza tikali ka NRM
ba flag bearers nujya kubona ororebera mbere ubwayo ubutatu yesimbira hantebe tuli basatu ngimesi twera tuli ba NRM nikibani kimanyisa omuhali yitoka kubasinga amoto yetu ikitebinega matugaruke nyuma yo gurusingire tumuhereza obusagiki na muno mukali akarijeno akarumune bitebe ebindi butati urahura yawe mbekara kwera buri omnaje ko labazebye nyobe kantama obusuma bwanyu obu kandi twena tuli mu kitebe kimu itwena bwebezi tolekerize obwe business yo kubitere mirundi ebiri ombyaro bitari mwenda bunga kunarebera ugazijo aha bakatera ngo bakiba rero bagaruka mabe baba ba celebrate ngira ngo basinjire bagaruka nyuma so tinkwenda ngo mukore nk'abana ole barakusingire mugaruke nyuma ye muherezo busagiki nuko nakale nakaka abayingi asobole kubo bundi nakora kurungu baito haraba hari mukweru mwoku even within the party nyona ngo guncho ntakoragana nawo nico nkaba mwesimbire kandi nyona muri mukitebe kimo obara bakusingire gende nyuma ye muherezo busagiki na muno mukali yakabona naho akoreki baito ajya abayingi noja kubarora maze kamutera cyekwerwana ngunyo kurugana kirukinu nyo hati bisha nyundi independent bisha era siwa na turona independence nabone bija manya so tubena order independent but NRM leaning eshino bise ebintu tibikuzuka kurunga akake akande musobole kwa mwetwara chairman ahabwa ekigombe echa NRM his excellency Yoweri Kaguta Museveni ahire okubyine kubana bitambura okubasa kugira ngo akarura kakabase okworeka maranga structures zabo kuzukutambura kandi abahire message eyo kugira ngo akarura kakana kabaho ebintu okubyine kuba nebiruga yo kubyine kuba nibishemezebwa omuryecho abenajangwa base auditinga registers zabo nka NRM barukushoma amazina agaba ba members babo kwara cyo butunji charite NRM shomizina umuntu manya ngo gunaza futera karura harabeho then batere akaruru kandi yashaba ngo base kwihamwabo abakubasa kuba bafire ngwere baja updating je abakuba bafire babihemu manye ngo abo tumubine you know then nabakwenda kuba relocated nabo amanya aho bine kubana baza nguza ko mugisha muhango ogwo kucheckinga register ya NRM nabarye nyuma okubarije kuba bemerire kibahereze stand bamanye ngo kutwineyo abafire bakabari inkaga hati mbwene bashatu bakafa twasigaza 5 na mushanju konkari ya 5 na mushanju abo hina bafuritsire hata bakazambarra hata karaka RS1 ho bakatera mbwene hati kunya tsigize yo nkanka 5 na 2 you know mbwene mutunga updates mwaza kushika aha kutera karuru obano manyoti ababa 5 na 2 omuchareki tubine kwarabe aba nkababiri bashatu barwara ngwen haza mwezezeze ntekateka nkababiri bashatu barwire at least kubura yo bururu makumyana hatumanya stand yanyu okumurije kuba numba mwemerire hatakagire hibabiba abo kwa numba numanya ba members banyu then bagizire ngo andebere president still ngwayerekire kugira ngo akaruraka bicirize abantu baze umugongo koreka jemuranga ngo umuntu nankanto mumanya itwenka RC1 so twamahakaruru kitu naija kutwara je twahirwa tukamuze nyuma akasinga nebinde bina twatara majority abandi barabfero minji you know ababacha batamuhakaruru you know arondo kwara ba mixing up kandi akagumiza mu ariyo mwebembeza note ibiri note mwenda note ina mwenda 0200 mwenda 0 ina mwenda iyo murungiro ino turora tukimanya ngo bwebembezi n'urulengo ohireheka urulenga aho kutandikira na muno hantebe ya chairperson eyo kubanza nwari kumanya cyaro na mbere turi kwikara nwari kumanya abatakabe abayine nwari kumanya ngo kwasemere kuba nagonjore ubu abantu bana bamanya cyaro nagamba mwana ngo entaro zo kutizihwa emisange yabe entaro kurwana umusejja n'umukazi tukisaranye cyane robajo abantu bana abamanye kikuru ekya kabiri kurorangu ekitebe cyayongera kwenyweza na muno wa ground akande kiteke umusingi ugunya kugumire obutulyo ntategekera akarura karukwica lo
Sebo. Turire je twakwakira. No. Tukurire sebo. turya nshonga z'akaruru ka LC1 nyencha kare no karebo taka NRA wanji yes Justus twakwakira tugambire turebe wanji okay nintekateka ngu ariyo mu register nuine kuba natera karura ka then hatumukamanya kumura structuring okwija kugira ngo aba bije kuba ne besimba na nabakuruga ombe bine bine so wana mango ryo wa NRM iwazayo orebe woryo mu register tera karura ya karuka NRM ati yo borata mu register orabota munya kitebe kan turamanya kan wotar wa NRM mchimanyisa ngutuyuwa no training up hello twakwakira sebo rirota nasuze bulungi ono mutawe Mutawe weza nanga buli mukwano go sajja weza nangwagala nnyo nsanyusa okuwuliriza ali bambi lake yasuzatya je ni muganda wange muje baleko ali we bali kutuweereza esebo akati obulamu obwo mulungi nnyo kwenali mpija kwekekinga okumanya basapota baayo bwe bali naye obuzibu buli mugenda bawayo ekizambe mukyali tolyawo olinayo mukwano gwo omanyi nga mukwano gwo naye nga tosobola mwebuuza akakuwa amagezi oba kyayinza okuzimba kati wateeka yesimbye mu layini totamusimba mugongo naye nga ate mukwano gwo nfanfe bakireetamu obulabe ekintu ekyo iye tewala nti akalulu komugongo ako kakalungi naye kalimu obuli bungi yaba ate abeera n'aba nemweza mukimanyi naye nabooleka nti tabana bano naye olowooza si kirungi okumanya nti gundi wadde mukwano gwo naye takwagaliza ekyo nakyo ne kiggwa okiwulira ekyo kirimu. Okay, thank you very much, Mutawe. We love you so much, and thanks for being part of our viewers each and every morning. Our program weji abezana namasuba kubata au kuzoko nama tubagala nyo twakwatira sebo hello yes maraira mata turiye sebo wateranka hi na namazina gawe na necho kugamba nimwe mu zamu ni kono mubende yes cyo kutera karuru mu kusiba mu konge cyo kifunge haya ni kisemererwamu bitinani ngabuza office za LC1 no hazisasura ni government yo LC1 hazisasura we bare mnonga tuza kugaruka mwabo kubecho ntikimanyi kare munyamubi okay we bale okutorora abali mubendi nabatunga omutwaro gumwe buri kwezi kandi bashashirwa government emutwari 12 omwaka then byasigara nani nza kweshongora sister Charity na ijo mchange echo nyine ko yanjuro wa LC1 hello twakwatira orirota ireke aha mazina iwatera na neshonga za karuraka mazina na Kamta Kennedy mazina Kamta Kennedy yes Kenneth kurchirize atesonga za karuraka songa za wana Kenneth twija kucererwa wabo tacendereza ha volume ya TV set yawe uzagumano yehura ushengwito twakura so aho twakingaho hati nanye kunkushika yonye yanjiro wa LC1 hata bajangu ngenu okwitsereza kora just techitano office hata cyo nanye sigana chitaye no mutuma gwa moshi mangu banyakira twakirogo allo turiyeje sebo twakwakira niye nakira okay mbakwetoa ogamba na just kugaru sheri mugomore mpya rumu okay Justus akaruno karebota
akarundi rero ndashobora kuvuga ngo na bemane akari mu bakora abantu register umurego. Okay. Yes. Twachigambire. Hey, aho no turachekinze rero registers zitu ngaba NRM. Hey, Hatari cyo ku register nazo usanga turumba ingi muno kandi tukasanga akaruru akatirwe. Allo. Sebo. Allo. Twakwakira. Ubwo nimwe bese rwamangu ishenkuru wabakiga kuruganya mayanja. Bashamwe ishenkuru wabo twakwakira. Ishenkuru wabakiga kuruganya mayanja isingiro. Oragamboteya. Atete na ndagamba. Iye. Akaruru ko turyo mu mahisa nyongwati yesa kare twaza kukacheraho. Yes. Oka esongeremu. Mesteti mazimeka tkorera kubi munonga karuru ko mugongo kaza kuterana n'abanyabuzane. Aha bwenje nimwenda kubarya mwenkwe kandi mukwenda kugamba amazima ngogo nwari kubasa. Mazima twarya mwenkwe parliament na mweno ndadishaba bashire kushitama. Yes. Mazime chintete regarukemu parliament eje obane yamwenda yakozere shongeji ekatwariza kuba abantu. Okay. Ako akarura kana ko kutera n'abantu akaruru ko bire kabonira na kebo. Numwenda kutubiha. Tanzi gari nimwe besa rwamango ishenkuru wabachika. Ego baturebere we bari mnonga okutensa turiya akaruru kanyencha kare aka NRM aka LC1 barukuronda bafraga beyara abarije kwesimbana nabe bine bindi ahabwa position ya LC1 omucweka cyane Na Fred Kabango nawe akarumu. Ahabwa ha histora Obuma hano hinyine betu karire. Fred Kabango. Yes. Nawe akarumu. Kwenyine. Konka no wakotara mu register ni ngushaba ngo hikeho abo kuba ntwenda kuongera kuteraterezamo. In case babine bakwasa fixing agastowa cyo mutezo wakaru. Yes, achina ntara mu register kandi kwenda kujizamo. Kakubobota lwekitebeke. Iwirako hikeho. Iroko hikeho orebe kugenda omisho. Twashanga ukaruroketinga ukarugom RC1 area wayombe komo RC1 yakunu then tukuyiho kutukutoka. Abari no ntunga where is your problem? Iwe hika turebe kubera agende. Tera Smith noti ibiri noti mwenda noti ina mwenda ingesha hazatu wogire kumwana. Ore ndashika nkemwe tukazomka humuro. Tutangaze. Hello. Wareka ho volume ya TV set ya otoratur. Waje? Yihaho TV otureje. Gajiyo. Aha. Tunabodegere. Amazina gawe aho waterera na neco kwenda kugamba hakaruru kanyencha kare aka NRM aka LC1. Kare. National wa abwamura ngogo. Yego. Amazina nira kanyono banyita kahangarevi. Yes. Gorevi. Akarura kano kagamba ho ciyo mwamerevi. Okay. Twine aba day to day supermarket branch yo mukijungu abantu bashango ko aho around about ya ekizungu kandi bine bintu byona ebyo rukwetenga mukaye yawe byo rukwetenga ruguto byo rukwetenga anywhere you feel like you're going nabwo cyo tinkwe nangoze kuraba namu zomba day to day otunje byone byo rukwenda aha center ringanire kandi byo quality ahabwa amagara gito kubasagaturage wabo rya rugutonyi gendwa orwambarira masaka warugota Ajip Motor ahanyuma ya Ajip Motor hari ekigute kirukutora mukono gwawe gwa buryo temberaho noja kutambiraho akantu kace noja kwika round about je kijungu noja kwano yereberaje aba day to day supermarket tahamu ogure cyo rukwenda cyona kandi amazima garungu wagura ekihango ningashi ebinji nabamba mbakudeliver inzira nabakwishikiza aho rukuba no bitwara isumu yabo jahandica hansaho noja kuba no baterera ukubonda kumanya ibya kwasa kwanu byogaho noti mushanje noti mukaga noti ibiri edakika zabasha tunemweza n'umushayiti ya kabiri ya niya sayito ya kabiri inariyo ntongero kuba nitsimba batuterira amasimu
yes ikitu inakikora tutayina bugarukiro mwebale kwa mututayiri amasimu tukiriyo ntugaruka amasimu gakigumizamo nayo nosobora ko notwegaitaho notera 0200 mwenda 0 ina mwenda osobora kubana wanu wakubati akaire katoyireho akandi akaire ntubarakake okura twayetabo mu karuru aka chairperson ntebe kubanza baratwatire bendera okura abayetabo mu karuru kabona na muno mwaka gunuguno guturum which is full of politicking akande kura twakoma bebembezi abarungi abarasobora kubana batubembera kandi abatarukuryanguzi batubembere kurumba nambwe nintano waje ngutatera ko mugongo urushano mwino buzare konka n'ururwenguzi rero ngoze amugambere ngunogirye utanakuze nyimecho cyo katsa mukahumuro tuzomutima bwashubuzi nitugaruka n'isimu zawe otargaho Here's reason. This Easter, enjoy more rewards and care from StarTimes. Simply pay monthly subscription for the next bouquet and enjoy an upgrade to the next higher bouquet. For classic and super bouquet customers, subscribe for a month and enjoy 5 days extra. Extra entertaining and educative kids channels. And now it's time to extra new series on Makula TV and Gangs of Manila on the Novella E+. Reality TV dating show Hello Mr. Right Season 2. How old are you? A thrilling title race in StarTimes UPL and La Liga. For more information, please call customer care on Airtel line 0200 117 700 or MTN line 0317 117 700. StarTimes Easter. Care beyond entertainment. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire oburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okwikandira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorohererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa mu mubiri gwe obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omuriro orohererwa ha mubiri okwamani omagara gona na n'okuzimba enturugunyo okuntu korukubasa kwerinda oburwaire bwa mpox yetantara okwikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okebeiriwe kikahambwa kuba ine oburwaire bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa omurwaire oine obubonero bwa mpox guma naaba omu ngaro orukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer tunga omubazi okukutsirika oburwaire bwa mpox waba ori aharutezo gw'okubukwatwa wakureeba ninga okateekateeka ng'omuntu aine oburwaire bwa mpox tera aha namba etari y'okushashurira sente not munana not emwe not mukaga ninga otsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nobukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ebindi bitongore. Shemi Events hamwe na Grant Promotions nibakuretera Ankore Culture Festival Season 2 hariya ntungamo Chamate Stadium ebyo byokwezi 17 ukwa gatanu 2025 okutaha omutwaro gumwe gwonka kandi VIP mtwarebi ijotere ndongo ya Eddie Kenzo Fix Maika Lily Pazo Green Daddy Meditex Americana Lady Diana Megaton na bararamfoforo endongo tujikubatiro na misana Bouncing Castles ebyasubo face paintings abana sakasi yemawe ogunomro 17th May ntungamo Chamate Stadium Ankore Culture Carnival Season 2 murete byane bitekana ngenyana ebyanywa mate ebinyira bana bi sponsored na timu bakery Aquafina Pepsi Cola Kazero Kombucha Starbucks Shemi Products Highlight Electronics Bell Lager, fresh vibes, Bola enjoyments. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar.
staying strong, and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Nehinda. 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 tugarukire bojo abagonzebwa banyu cyo butundi charity na Lake Kasangaki. Roja kwega kirungi wali mwege murungi songe ezo zineje kare kigaruke mu murimi orwo kunanyine kubanci gambere anayirana mo wa ogambire ngo twagaruka abagonzi bwa banyu bakubire abagonzi bwa banyu twetengese obuga abagonzi bwa banyu nikimanyisa itwe hali bali abakutorora okay baitu abagonzi bwa nani manyisa bali batorora nani manyisa itwe abakundwa babo so it is two ways. Yes. Abagonzi bwa banyu no manyisa itwe barukunda yes. Baitu abagonzi bwa no bali abatera abasanyarazi batawo. Hata kina ningamba nakika. That was my curse. Twagaruka abakundwa banyu abwa program yeje asisimka nyowe cyo butun charity hamwe na Lake Kasangaki turi hanshonga za LC1 akaruru akarukuza kwa kagendo meisho byaro birukwingane mitwaro mushanju ne 12 omwihanga ryona okubasa okuronda abarabe batkwatira ebendera ahagwe kibina echa NRM omukarura karije kuba karya kabona okubasa kutorana abebembezi beitu turufutana tiraharengo orwa LC1 mbwen wabana manyango ryo muyero buku wana mango ryo wa NRM nyenda munyencha kare ochere karo yetebekanse woryo ukinga yo hingeyo koga kutandikana na shahi na mpaka shaha 8 tuje kwantera karuraka okubasa kuronda buturije kwebembeza abatuma ngo bija kusinga bariya okubasa kwebembera LC1 zizitu twatiriyo ntera amasumu okutugambira yono birebota abatuireho no barebota kandi akaruru ko mugongo konje ningatije esome yo kutera rya screen yawe noti ibiro noti mwenda noti inamwenda abama batezwa amasimba yembe tombo itana complaining arba complaining ngo ebintu byakarura ko mugongo ebite byanguri hati nzakurwanza tuta abashomankuzi nabantoretse ndakuorekire nkakugira nti wasereba ubushomankuzi bwawe akarura tanakako nikyo kurora nanya bayini ndete suggestion rundi kiteso rundi kanuru ngunakali nako yobu ijatiraho TV tukuza kurra cendeza mana gayo aha volume hello sebo hello kano gambira buse hello Lota turi jawo rirota nije nchakara karuru no katera ningo ryo wasaide ndisho akarura katerwa abatime soni yes akaruru karete mparaga zo kubwira ni zigakasotoka yes akaruka kumiritera mbwene shayo na tokuzayo ngendaze nyamwe ya siskara sibaje kandi watshoborera cyenyine twacicenga icukuriya hamutima injango bakatebe kansanza kongera kurebayo TV West hello sebo orirota direje amazina yiwaterra na necho kugamba hanshonga yakaruru kanchakare amazina ntumusima de kugakabweshema awitu nakwachira akarura kanyenchakare
ko ninza katera konka kazi wako mugongo tikine nsonga manya ko twanda bwiso nico kureta yatwarondo mwebembezi ataruwe yes konka ko katera wamanya cyo genderire wakatera wishizo wakatera izi mparanezo mu byaje ngo ine mparanevyo nazuruka wabyo neruko konko tire akarura kamazu webare mnonga karenyabo sibaje webarera no kurwo witoka tensa hanshongeje hati nakubera wamazima tinka kwa awoko ryo rushomankuzi ukabura kuza nkatahore wonkumanya ngo arumachuwa ubushomankuzi naburwanisa na nebindi hati nyowe mpara nanyo nimba nifana nacho tugenda misho terre esimu yawe noti mwenda noti ina mwenda mureke isizi na karumu rwemirinzi akarumu rwemirinzi akasabire kandi abataka nabo bayikirize bagama ngwe nsonga rukozemerire muze bisinsi runajya kutubembera paka atwikiye nambera semerire kuba natutwara tutegerize simu yawe bisinsi no mano mutuzi tumupangisa tujangwe shayina naza kufuruka ari yaho alagura undi so tumugoreze birungi sebo hello mbanyita Wanji? Twakwakira. Wadra network erkufafatikana mazima twine studio nturura mbwenu noja kutusasira tuchine yezinde dakika nkibiri okwakira amasimu ganyu akaruru kanyencha kare NRM nirikuronda abebembezi abarije kubamba bekorere bendera ahabwa position ya LC1. Hello. Yes, sorry Rota. Aha, abakazi numukunda amazima mbwe nakwakira waterera nkai na namazina gawe na necho gamba akaruraka. Amazina gari kuchulia. Yes. Yes. Nakashwaza. Ngwenu mutino kushwara tumukenda. Tuzakatera kandi tukora. Yes, uruwa kwa wotamurozo wa LC1 manyangu washemba. Okay. Bare mnonga mpanga recho na yakatina buruntu. Nakashwaza mabyo kuba nokora mbye kuba mbiretera wahendera uti. Mbye kuba mbiza kushwaza tukugira ngo abantu mbabine shonganiwe. Hati yo niyo kufurire mugorra y'abandi. Niwo rukwana bakazi bacaro babandi ukabamaraho ninga bashija babandi. Ndero mbere kakarurungu nakushwaza. Hello. Twakwakira Orirota. Nireje amazina gawe yiwatera na necho rugamba akaruraka. Twakwakira wa mubende sebo. Hata nandiye nanga mudaka yako ni mataka tera. Wati nachi? Nandiye nanga mudaka yako ni mataka tera. Shika aha LC1 ya wobuze nibija kwa mbonjera ningashi abarukubebembera omukwate na structures za NRM. Webare mnonga. Nyoti nguzi. Zayobuze mbija kwamba kushoborera chona. Ndanga muntu sokuta mataringa muno kana kabache persons. Kakwa bamba kumanya oli member. Kuno ko register ninteka teka. Register. You good to go. Tera karuru. Konka kamba kumana bwengo ryo LC1. Mbamba kumanya. Akyaro mbamba kumanya. Ngo oli mata. Hello. Achirogo. Hello. Hello. Yesebo twakwakira. Hello. Tukurire. Iha hovari mi ya TV set sebo. Chitari yecho tukuza kurra. Aha, webari mnonga. Kando bwenye buri. Akiki volume giheu.
dakika ivyangire rwa volume nonkorachi gamba nitwe hello yes noti ibiri noti mwenda noti na mwenda ina mwenda sebo nakwachira urirota njya nikamuka bigo Johnson yes Johnson watereish ndi ubichiga aha akarura ka umugongo pibi tugambire turebe ambandi kanza barimo abagenda sabukawute otyo konka ekindareba akaruka rero kamazima nakamazima nabwiye nyunko wanje nyote ndamutire nyina bokutira dikare boza umugongo go ndiyo ngundi cyamana ndazamuri rero yesa kare turere exactly icyo kumubuza nkazo muri yari hati kinde makuru we bare mnonga kandi kindi umbuize abamubize kirabo cyaje babashitire umuhanga echichi ikirabo cyaje babashitire umuhanga kinayo mbangwira oryo wa muhanga okay emotoka aha bakagambira petrol station ugire wa checkinga ninga waenda kubuza buchirikare nyabo naenda kubuza takagire ya kuba ndikasaba barema ndandiho hare bambi okay ninja kubabuza kandi nambayo bakagitwara bakuterere bakushoborere thank you very much okay nabona nabwo budakika tubwahwayo akaroro ko mu mugongo ekiro ni otampire mwakachayi kandi twakurabyaho agaruka hali yakore bindi so enkolegi tukujya kuba hello yes twakwakira mugambana bakeneze batera kugacamunda okay mugambana bakeneze batera kugacamunda twakurra sebo yatonga nakari yaparuru akaruru ko yato akaruru ko kuwahikaho byaburabura ndetse kubiha so information yaha muheru twadutungaje konke ebyo ryo no tugambira kunganya batahiba bagambira tumwe norebo takarura katako mugongo tells the truth ntabwo cyo mwiroko tukatere cyo bati hata nanka yatera no guyatera bono rabaharana waharane cyaro cyo nacyo cyashara mukorana no banoza kutoranka uryo muntu omwe bone binji so nintekateka ngo akaruru ko mugongo ndamazima n'ubutunu no kurebana no kumanya cyori no kwecekinga checks and balances orebe nije ninga tije umuntu nakutura ki then hariya niwe katerezo tukatunga abantu aba upright amanya ngo next time yananda kutunga kintu abantu nabamumanya atereze bareke kutwanda bakazi bareke kutwanda bashija bareke kufurire mugorra bareke okutera nenganda but you know akana karuru ko kubatereza kakakwereke cyori then ncyenye cyakaro katanuka kweteka teka no twarana shino teza niwe rango watwanjire cyote nacheza ubwire watwaho katorekerize okubantu geno mukasosore kabisisi no ariyo najya kuragara mu dakika yona kuruga kino sazino kandi cya person wa Rwemirinzi rero C1 flag bearer takuza kufuruka ejiye ryaho permanent gobarenyo ebyo kugira hatanda tokashanga wafurutse ni insonga zindi zona kazitereza nabo kinyenkya ari ayitabira mu karuru umukazi yayangana ainaho kumaraza ndi cyakare bakazo munshonga hati yumva kwa badakaruru batarukwesigan so leka twatere kamazima habukwa nikoleka ibitekereze by'abantu kwa matekereza mitima yabo leka tusimba abantu bitu mugonga batusimire rundi abaturukura ngo bino busobozi beteretse ndareka tete for purposes of terror since inakaru bayibandebe nko mutuzi na Fred Kabango Fred Kabango Netwe baganuse mu ababura bare boma abandi turareka tete noni ndarake muhano nyoka rwe nizo so nyeke tsole kubatera karuvuru akandi akabacha person zaba flag bearers twendeza katambureje hanga ariyo muhwezi witu ariyo muhwezi wanyu katumure tugaruke na bisensi